Aqui na nossa aula de Lama, na Iberostar Joia, esse manque nós no summer camp que é uma de empregado de Joia, onde nós fazer link entre a natureza de Aruba, educação e sustentabilidade. De maneira, de onderwijs na Aruba nós over de hert, over de walvis, baiana, bese nós não podemos na Aruba, porque na nós que a brug entre a natureza de Aruba e choco e iguana e cascabel e educação de Aruba. Nós sabemos que o cupo que viaja esse manque para uma de empregado e sabe que tem ongeveer 5 muito cabin e na hasi full simang diferente caminha na baia diferente field trips na Palm Island porque Coral Nursery e também na Wanos Bonita Choco Boulevard y Choco Sanctuary a women na caminha back de una field trip no. Pues la verdad que nosotros, como saben, tenemos el aula de Lama dentro de la propiedad de Joia Aruba para apoyar la comunidad local. Y realmente cuando nos vinieron con la propuesta de crear un summer camp y hacer la prueba con los niños de los empleados, nos encantó. Quisimos hacer parte de la iniciativa porque realmente es para lo que nació esta aula y esta es la primera vez que lo hacemos, entonces quisimos hacerlo con nuestros empleados, con los hijos que están ahora de vacaciones de verano y si realmente es algo que vimos que está funcionando muy bien, nos gustaría más adelante poder proponerlo también para la comunidad local, por ejemplo en las actividades que ofrecen en Buquipret, entonces que sea también a lo mejor una iniciativa que entre dentro de ese programa para las vacaciones de verano de los niños durante el tiempo que están en Aruba. So we had a summer camp for the kids of the employees of the Iberostar Hotel, and the theme was our coastal nature and kind of like how we study this, so about coastal science as well. And we went to a bunch of different places. We went to the beach, of course. We learned about the turtles that laid their eggs at Eagle Beach, right behind me. We just came back from the archaeological dig site at Arashi. We went to the museum. We did some experiments as well to kind of learn how nature works. And yeah, I think the kids enjoyed themselves. That's most important, of course. So today is the last day, and we started on Monday. So we had 5 days of the summer camp, and every day we kind of focused on a different theme as well. So it was from 8 every day until 1 o'clock. Então, para o meu viagem, você organizar summer camp na Aruba? Yeah, it is. Yeah. So I recently graduated and started working with Metabolic Foundation, where we got a chance to work on this project. And yeah, so now we organized this camp, and I think it was a success. So hopefully next year we'll be able to do another one as well, maybe even bigger. Who knows?